Njengoba kusondela ukhetho lohulumeni basekhaya, amaqembu ezepolitiki asewuqalile lo mkhuba wokurecruiter uvucu olungazi lutho ngepolitiki ngenxa yokuthi lunama-numbers kwi-social media. Amalungu e-EFF asekhaphe ngenhlamba axosha amalungu kaKhongolose ethi azozigayela ivoti emphakathini kwathiwa yeyi indaweni kuRamaphosa. Kanti uDr Mweli odume ngelikamavula kuvaliwe abawuvala umlomo ngenduku yakhe yodumo lokusimamisa amabhizinisi. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no-TK Zuma, sanibonani. Njengoba kusondela ukhetho lohulumeni basekhaya, amaqembu ezepolitiki asewuqalile lo mkhuba wokurecruiter uvucu olungazi lutho ngepolitiki ngenxa yokuthi lunama-numbers kwi-social media. Lokhu kwenzeke emva kokusabalala kwenqwaba yamavidiyo aveza ama-content creators erecruitwa noma ejoyina amaqembu ezepolitiki. Kodwa uyazi ngeke, uyabona mina ngihlezi ngisho. Akekho umuntu engingamthembi mina njengosopolitiki. Angikhathali ukuthi ukuyiphi rank, uyikhansela, uyini, akekho umuntu kuze kufika phezulu kubaholi laba abakhulu impela. Akekho umuntu engingamthembi. Usopolitiki mfethu. Usopolitiki kuphela ongamfica eZayoni, esontweni laseZayoni, egqoka ingubo yeZayoni, eshaya isikhalanga. Ngesonto elilandela umfica eMaromini ethwele isiphambano. Uyayizwa leyo nto eqabula uJesu lo baziwe lapha. Usopolitiki kuphela ongaphinda umthole ebuhleni egqoka umNazaretha ephethe isicephe ekhumule ngisho izicathulo ethithibele lapha ezenza iNazaretha just because ufuna ukubukeka kahle, ufuna ukubukeka njengeNazaretha kumaNazaretha, ufuna ukubukeka njengeZayoni emaZayonini, akekho umuntu ofake njengosopolitiki. Ungangitshela nje ukuthi yini elokhuza ilokhuzana iMK iqembu elikhulu kangaka attract iMK kuMax Makhanya. Angisho ukuthi uMax akahlakaniphile, angisho ukuthi akazi lutho ngepolitiki, angazi lutho ngayo, but nje ake ungitshele nje into eyodwa nje ocabanga ukuthi attract iMK kuMax ngaphandle kwama-numbers. Yini inhlamba? Ukuthi uthuka abantu, ukuthi kunenhlamba, ukuthi ufaka izibuko, usefaka izibuko, yini ukuthi ukuthini? Akasahlala mjondolo. Yini ba-attractile? So labantu laba bathatha i-public platform ngenxa yokuthi ipolitiki abayi-understandi kahle hle bajwayele ukuzenzela i-content yabo, bavele bakhulume noma kanjani begqoka iregalia yenhlangano bese kungcola igama lenhlangano. Akekho umuntu engimthatha njenganomuntu oyinjini yelokhuzana ye-political party njengano secretary general. Awukwazi ukwenza ivideo uthi hey wena Nomvala ngithinte funa inamba yami uzuyithole ungithi what? Mbalula ngenze isibonelo uma eswezi ilokhuzana ivideo izolo Nomvala angikwazanga ukuthatha inamba yakho ngoba nami ngidonswa ngapha nangabe ngidonswa abantu befuna ukushutha nami, so manje awufuni inamba yami uzuyithole kunevideo engifuna ukuyenza lana kodwa ngifuna uqale what? Ayibandla Sixolise nanto udaba. Wenomvalo ngoba usanguye uSG womkhonto wesizwe, phuthuma kungithinta mfowethu, usanguye nje, phuthuma sheshisa mfowethu ungithinte, kuyaphuthuma ngoba ngifuna ukwenza ivideo after sewungithintile. Khona ivideo kufanele ngabe ngiyayenza manje, ngizolinda wena uqala ungithinte before ngenze leyo video leyo. Kuyaphuthuma mfowethu, kube kuyangami fanele ngabe nje ungifonele kwayizolo. Funa ke inamba yami mfowethu uzuyithole bese uyangithinta ngoba asikwazanga ukushintshana ngeinamba ngesikhathi sindawonye lapha emeetingini, asikwazanga, bekubhizi kakhulu nami bengidonswa ngapha nangapha sagcina sikhohliwe. uDr Mwelase odume ngelikamavula kuvaliwe abawuvala umlomo ngenduku yakhe yodumo lokusimamisa amabhizinisi. Sinibingelele mavula kuvaliwe lo mzini amadoda. Yabona ke makuthiwa sakhele umuntu uhlanga lwehlahla lomsebenzi business macross quality business, so sikhuluphethe lamadoda isidawana lesi because isincane phiyane lo
matindane makuthiwa sakhe isigubhu sakhele umuntu isigubhu sakhele umuntu ibhizinisi sakhe inhlanga yomsebenzi makuthiwa sifuna ukukhulisa ibhizinisi siyikhulisa ngalamadoda ngoba lamadoda lawa ngogarantayo bona amadoda ahlala nemali phakathi amadoda ahlala nemali afana kwajeza imali amadoda ahlala nemali madoda-ke la engikhuluma ngamathiwa ngikhuluma ngamadoda makuthiwa sikhulisa ibhizinisi sikhulisa umsebenzi sivulela umuntu inhlahla siyamgeza simcabanga lamadoda ahambe uphila impilo yakhe ayithandayo siyabonga mawuvula kuvaliwe lo mzimba amadoda mawufuna ukuphila sikhuluma ngento ofuna ukuphila